تامورث القبايل توسن سواطاس نوانساين ذو كثاين إذا عدي مالن تناصليف تيرزانا غارت يني أثر الفطاذي في الزمن. Donc les gars qui dorment dans Malti, qui bon Malti je parle donc c'est Malti mais que formation j'ai fait autre chose, j'étais dans le bâtiment, mais le métier qui est fait du travail donc il y a un métier que je connais bien énorme. Là qui est bien le métier qui c'est un métier qui se transmet de génération en génération, et puis dans ce métier mais ouais que les familles. D'abord, il y a un centre dans une maison, ça peut me faire pas forcément l'idée du métier, mais ils ont toujours un petit coup de main, les maîtres. Comme qui est là, chez Dagoul, dans les congés généralement, il est là avec son atelier, il s'en occupe d'un main, donc il y a un manuel, pour faire des manuels au milieu de cet artisanat, son manuel dans le monde. Et par la suite, c'est devenu une passion. سوف زيمنا ثياني سوف روش ذا الفوضى أتتدر تيرني تعرضيتني ثمغرا أما كن نزرا الفطانة ثياني ذا يروج دجان جدود نسن أما كن قارن غاس تجمع سواطاسن الخطر سواطاسن الصبار ذو ميهي سواطاس سيرم ذو مني ذا نشتاقي ياكو يسيدي يتساوى حدادنا ثياني فوذ يتساوي دافوذ لكن هادي خدم يالا الجلوجن الفطان هذا سيف كازال يفرن أجالاكي يفرن يتفهمن على نصلي هاد نزار يونس حدادنا كين الفطان هذا غيمل أميش تغبع خاتمتنا الفطان تخاتمتا كين الفطان ولا ما مزيث شبحين سمقراث أزاليس ذا مصباغور تسملا لا يمذانن تسدهو يلن الشبحاس تزدوكول مذانن أما زواج نغسوين النظن ذاين قجان أطاس شناين شنان في خاتمث شنان في الفطان شنان ولا فثيانية غروثياني الفطان غزروف ماشي كان ذا خديم ناض الحرفة إعدا كيني ويا غرصن ذي شفايا بوكذوذ غفاين دجان الجدود تمدين دغر السواشولت ذي حداذن مرة يا لتضادشت سر شعقة يا لفوس يشبح يتم تفركة تاوين تمدن ذي مية ذي شفايا نزيكني يفرح يسون رزاف ميديو ساغر ثياني avec émail. L'émail qui a trois couleurs, le bleu, le vert et le jaune. Donc les couleurs qui sont d'origine sont comme ça. Donc avec de l'eau. C'est aussi plus motif à canard. Ça c'est la température de bloquée en rouge, 700-750 degrés. On passe un peu de la guerre. À tirer, à droite avec un canard. Salam alaikum, je n'étais deux là. Bon, c'est vrai qu'ils sont branchés ailleurs, mais j'aimerais bien ce que tu as reçu, bon, c'était un métier noble, c'était un métier où il y a